Meetei Singbu ST list Chalhannabagi demand Sougatnaba Warep Loukhre. Meetei Singbu Constitution gi oiba ngak lau pinabagi damag Schedule Tribe Demand Committee Manipur na Meetei bu Schedule Tribe ki list Chalhannabagi damag Manipur lengak na recommend tobinaba demand asi World Meetei Convention WMC na Sougatnaba Warep Loukhre haina World Meetei Convention CEC ki Secretary General Secretary Yambem Arun Meetei na thadorok pachero lama na phongdorok le Cherol asin hai Meetei bu Schedule Tribe ki list chalhanduna Constitution ki ngaklo pi bahai base yamna chumba amadi tangai fadaba wafam ne Assam da khundariba Meetei singna kumja 2010 dagi tanduna lakliba chap manaba demand asisu WMC na saugatle maram aduna Manipur amasung Assam government na Meetei bu ST list chalhanabagi damak athubada India lengakta recommendation thabiyo Meetei bu ST list chalhanaba honaba sida awang nongpok lamdamda leiriba tongan ba community leader sing amadi political party ki leader sing nasu mateng pangbiyo North East leiriba Schedule Tribe ki lista mangjongna na yaukraba Yellow Purup singumna Meetei bu Manipur gi Yellow Purup amani hainasu cherol duna makata na phongdorok le Manipur Language Day gi thoram pangthoknaba pung ahum khaki ayaba pirakle mahausagumna tha asigi kunda pangthokodoriba kunthrarak suba Manipur Language Day gi thoram pangthokpagi ayaba permission subnagi pung ahum tamak pirakpaga loinana thoram asi pangthoklingai gi manungda ngang sakpa yauna banner festun na chingba sizinaduna anti-national anti-social oiba slogan sing sizinaba yaroi haibagi ahakpo order amasu pirakre kunthrarak suba Manipur Language Day gi thoram asi pangthoknabagi permission ngarang Imphal East District ki District Magistrate ki maikei dagi Assistant Commissioner Elangbam Amuthoi khangan bana khuyek piduna thorakibane permission asi Manipur gi Language Day State Level Celebration Committee Imphal gi convener Laihau Thabam Sharat Chandra na official oina pirakhibane adubu permission asida numit asigi thoram pangthokpada tawgodaba tawroidaba akanba wafam sing khangalakhibaga loinana Manipuri Language Day gi thoram asi supnatagi pung ahum gi manungda pangthokadabani haina su khangalakibane permission asigi matungina thoram asi tha asigi kungi nungthil pung amadagi mari fauba Palace compound da leiba ibo yaima sumang lila sanglen da pangthokpa yagani hairi Hairiba numit asigi thoram pangthoklingai manungda thoram asibu sili langliba singna law and order problem thogananna bahona roidabani loinana thoram asina maram oiduna noise pollution thogandabaga loinana traffic ta akaiba thogandanaba mangjongnana section thorang sing lokhatkadabani karigumba thoram asina maram oiduna law and order problem thogalakpa amasung miyamgi ingtapada akaiba piraklabadi lokhatpam thokpa thabak sing lokhatkani hairi Thoram asigi sillang liba singna mari lainaba police station ki officer in charge da khangan baga loinana police ki thabak thoram singda mapung phana cooperation pigadabani adum oinamak law and order maintenance ki tangai fadaba leiraklabadi thoram asi pangthokpa yabagi piriba permission asi mangjongnana khanghan ba tawdana cancel withdraw tawgani haiba wafamsu khangalakhi thoram asigi dama containment zone area gi manungda mi punba yaroi thoram asi pangthoklingai gi manungda covid appropriate behavior sing section na ngakadabani Government of India, State Government, District Administration na piba Instruction Advisory sing thugay bagi Pibam lakhananaba choba thorang paikhat loidabani Amasung thoram asibu pangthokpa yanabagi damag pidiba pung ahum gi matam asi hek loibaga khudakta pidiba permission asi invalid oigani haiba wafam su phongdorokhi PLA gi lanmi tarungna laikhidabada ikai khumnaba utuna awaba phongdorok le Strategic Commander ama Mobile Battalion da thabak togduna leramba People's Liberation Army gi lanmi taruk Haukiba August ke mapan gi ahing pung amaga minitra mga taba matamda Indian Security Force na UN gi conventional warfare gi chanabi gi wangmada pangthokpa convert operation amagi manungchan na khuraki ina lai sabasing thajilaktuna mafam ahumda nongmai kapsinduna chatharakpa landa amada imalaiba ki damak thawaina pontha pikre haina aina thinkrabalup Revolutionary People's Front ke Assistant Secretary Publicity Bankim na khuyak piduna thadorokpa cherola man phongdorok le cherola duna makha taraduna hai Laibak thiba thokdok adu the People's Liberation Army gi MC 157 Major Boisa asengba ming Elangbam Biramani apokpa amadi apokpi gi ming Elangbam Pisak amadi Elangbam Ongbi Kunjabati laifam Kaksing Turel Wangma Uyok Sing MC 382 Second Lieutenant Suresh asengba ming Kaisam Somen apokpa amadi apokpi gi ming Laikhidraba Kaisam Tomba Meetei amadi Kaisam Ongbi Tombirai laifam Tentha Marongbam A3277 Corporal Angamba asengba ming Chabungbam Chauba Elias Kabijit apokpa amadi apokpi gi ming Chabungbam Syamachan amadi Chabungbam Ongbi Premi Laifam Yadipok Bisnu Nahamayay Laikai A3271 Corporal Lanthoba asengba ming Thangjam Nanaw apokpa amadi apokpi gi ming Thangjam Biden amadi Thangjam Ongbi Achaubi Laima Laifam Taret Khun A3294 Corporal Laimaba asengba ming
थोक्सोम जॉनसन मैते अपोकवा मदे अपोकपीगी मिंग थोक्सोम चंद्र कुमार मदे लैखिद्रबी थोक्सोम ओंबे अनिता लैफम खांगबो खुलाकपम लैकाई A3287 PTE तोमसा असेंगबा मिंग अधिकारी मयुम किरण शर्मा अपोकवा मदे अपोकपीगी मिंग लैखिद्रबा अधिकारी मयुम कृष्ण शर्मा मदे लैखिद्रबे अधिकारी मयुम धनपति लैफम कैलासोर उनुकुली त्रिपुराने मरुप तरुक असी यामना इंग तप्पा पुक्सेल सेंगबा थक्सी कासी फजबा निंगतम लानमी अमा ओइबगा लोइनुना इमा लैबाक मियाम अमसुंग पार्टी बु थमोइ सेंगना निंगजबा अमदि मनिंग मखा तमना हिंगजबा पामजबा थौना फबा मरुप सिंगने मरुप तरुक असिना इमा लैबाकी दमक थवाई कच्चिबा सिबु इकाई खुमनबु उत्पगी थौरम यूनिट डिपार्टमेंट अमसुंग स्टेशन खुदिंगमक्ता पांगथोखरे लोइनुना लैखिद्रबा मरुप तरुक असिगे इमुंग मनुंग सागै नातै मरुप मपिजा सिंगी अवाबदसु RPF अमसुंग मसिगे लानमी संगलुप PLA सरुक याजरी हाइना चेरोल अदुना मखा तारकले कोविशील्ड की फेक वर्जन सिंग खंगले इंडिया दा सिजनबा मरु ओइबा कोविड वैक्सीन ओरिबा कोविशील्ड की फेक वर्जन सिंग खंगले हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना फोंदोरकले WHO की स्टेटमेंट अमन हाई असाबा वैक्सीन डोज सिंग अदु हौखिबा जुलाई अमसुंग अगस्त की मरक्ता इंडिया अमसुंग अफ्रीका दा अथॉरिटी सिंगना सीज तौखि स्टेटमेंट अदुना मखा ताना हाई कोविशील्ड सारिबा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना डोज सिंग अदु असाबनी हाइबसी कंफर्म तौरे फेक वैक्सीन सिंगना मालेम की मियाम की हक्सेल दा अचौबा रिक्स अमा मायोक नहली हाइना WHO ना वार्निंग तौबगा लोइनना फेक वैक्सीन सिंग सर्कुलेशन दगी लौथोकनबा अपील तौरे कोविशील्ड असि एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के इंडिया ना साबा वर्जन ने मसी इंडिया के वैक्सीनेशन ड्राइव ता ख्वाइदगी हेना पाकसना सिजिनै सुनामी वार्निंग पीख्रे ऑस्ट्रेलिया के वानुवातु कोस्टा मैग्नीट्यूड 6.8 यौना जुआ हाख्रबा मतुंग मफम अदुदा सुनामी थोरक याई हाइना US मॉनिटर ग्रुप अमना वार्निंग तौरखिबगा लोइनना मियामना यामना सेक्शन लैनबा खंगलकले US जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट मतुंगिना पोर्ट विला दगे अवांग नोंगचुप थंगबा सरुक्ता किलोमीटर 490 रोम चलगा लैबा मफम अमदा युवा अदुगी एपिसेंटर ओइखि अमदि किलोमीटर 438 लुबा मफम दगे युवा अदु हौरखिबने युवा हाखिबा दुगी एपिसेंटर ओइदिबा मफम दुदगी किलोमीटर 400 गी अकोइबदा लैदिबा मफम सिंगदे सुनामी थोरक याबगी अकीबा लै हाइदे तालिबान सिंगना मखोइगी येकनबा सिंगदा लमन खुंबगी वाखल लैते तालिबान फाइटर सिंगना अफगानिस्तान बु मपुंग फाना कंट्रोल तौखरबा मतुंग लालौलुप असिगा मतम सांगना यंगथिनदुना लाखिबा मियोइ सिंग अमदि मखोइगी मायोक्ता थबक तौखिबा अफगान सिंगी मथक्ता लमन खुंबगी वाखल लैते हाइना तालिबान फाइटर की वांगांगलोइ अमना फोंदोरखिबगा लोइनना लैबाग अदुदा तालिबान की को फाउंडर मुला अब्दुल गानी बारादार अमुक हलकलबनिना करी तौगदगे खनरगा मियामगी याइफनबगीदमक थबक पाइखतपा हौरगनी हाइरे अब्दुल गानी US ना लुसिंगबा टीम अमना चही कुनलोम हेना अफगानदगी तानथोक्तुना थमलुरबा मियोइ अमने हौजिक लैबाग असिगी दुकान खरा थोंग हांगबा हौनरे मखा ताना मियामना अकीबा लैतना हानगी पुंसी महिंगदा हिंगनबा अपील तौरखिबगा लोइनना गवर्नमेंट स्टाफ सिंगसु हानगुमना ऑफिस कादुना मथौ तौनबा खंगलकले हौखिबा कुमजा 1993 तगे इंग 2002 फाउबा अफगानिस्तान दा लैखिबा इस्लामिस्ट रूल अदुबु लैबाग अदुगी मियोइसिंगना अकनबा मवंगदा यानिंगदबा फोंदोखि अदुम ओइनमक हंदक नौना लाक्लिबा इस्लामिस्ट लैंगाक असिदि मियामना याबा अमा सुंगसोइ सोइदना ओइगनी हाइना तालिबान की वांगांगलोइ जाविहुला मुजाहिदना फोंदोरकले अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतचरी।